Ndagusohoje ari nako nkomeza kukwifuriza kugira ibihe byiza ndetse wahisemo neza ko warakoze subscribe nguhaye ikaze rero aho tugiye kubana ku bigwi n'amateka bya Alain Bernard Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Yewe nitwa Pauline Obvious Atete ninjye tugiye kubana. Imvugo abeza nibarama ubu ni iri mu mitima ya benshi nyuma yo kumva urupfu rwa Alain Bernard Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma, akaba umuhanzi w'umuhanga, umunyamategeko w'umwuga, umunyamupira bijyana no kuba umutsaramyi byahamye. Yari umuntu ukundwa na benshi dore ko ngo ntawe ukundwa na bose, yakundirwaga umutima mwiza, kwicisha bugufi no koroherana, kugira ukuri n'ubunyangamugayo, ariko benshi bamukundiraga ko yakundaga no gushyenga kandi ntabigifura aho yabaga ari cyangwa se aho yabaga yiriwe nta rungu. Alain Mukurarinda yabonye izuba mu mwaka w'1970 avukira mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Nubwo umuryango we rero wahise wimukira i Kigali ubwo yari afite imyaka 2. Amashuri y'abanza yayize mu Rugunga, ayisumbuye yiga i Rwamagana muri St Aloys, yiga icungamutungo aho yarangije mu mwaka w'1990. Yitegura kujya muri kaminuza y'u Rwanda ariko uwo mwaka ntibabasha kujyayo kubera intambara. Ibi byatumye rero mu mwaka w'1991 ajya kwiga mu Bubiligi ibijyanye n'amategeko. Akiva kwiga mu Bubiligi yagarutse mu Rwanda atangira akazi k'ubushinjacyaha kuva mu mwaka wa 2002 kugeza mu mwaka wa 2015. Nyuma umugore we yabonye akazi mu Buholandi ku cyicaro cya Heineken, bituma asaba guhagarika akazi mu gihe kitazwi, hajyana n'umugore we kuba mu Buholandi aho bamaze imyaka 4. Nyuma berekeza muri Côte d'Ivoire mbere y'uko bagaruka gutura mu Rwanda. Ubwo umugore we rero yarabonye akazi muri Bralirwa. Akiva kwiga mu Bubiligi yagarutse mu Rwanda atangira akazi k'ubushinjacyaha kuva muri 2002 kugeza muri 2015. Nyuma umugore we yabonye akazi mu Buholandi ku cyicaro cya Heineken, bituma asaba guhagarika akazi mu gihe kitazwi, hajyana n'umugore we kuba mu Buholandi aho yamaze imyaka 4. Nyuma berekeza muri Côte d'Ivoire mbere y'uko bagaruka gutura mu Rwanda. Ubwo umugore we yarabonye akazi muri Bralirwa. Kuva muri 2002 hagera mu bushinjacyaha, yakoreye mu bushinjacyaha bw'urukiko rw'ubujurire i Kigali. Muri 2004 habayeho ivugururwa ry'ubutabera hakomereza mu rukiko rwa Nyamirambo, Gasabo na Rwamagana. Yaburanye imanza zikomeye zirimo iz'abakomeye ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni umwe mu bari bagize itsinda ry'abashinjacyaha bashinjaga Ingabire Victoire mu rukiko rukuru rwa Kigali, akaba kandi yari mu itsinda ry'abashinjacyaha bashinjaga Dr Leo Mugesera. Mukurarinda kandi yasohoye igitabo yise We Manipule We, kigaruka ku migendekere y'urubanza rwa Ingabire Victoire, aho yagiye agaragaza ibimenyetso bifatika bishimangira uburyo Ingabire Victoire yigaragazaga nk'uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa muntu, nyamara mwibanga ateye inkunga imitwe yitwaje intwaro. Mukurarinda kandi yageze n'aho aba umuvugizi w'ubushinjacyaha. Mukurarinda yavugaga ko yatangiye umuziki yiga mu mashuri abanza, haririmba muri korali z'abana mu kiliziya. Nyuma hagiye mu yisumbuye hakomeza kuba mu miryango y'urubyiruko gatolika aho bahimbaga indirimbo, imivugo n'ibindi bitandukanye. Ubwo yararangije ayisumbuye nibwo yanditse indirimbo ye ya mbere, ayijyana no muri studio aho yafatanyije n'abandi basore bari inshuti ze bashinga orchestre yitwa Galax Band. Nubwo nyuma hagiye hiyongeramo abandi, nyuma waza gusa n'uyivuyemo ubwo yajyaga kwiga mu Bubiligi mu mpera z'umwaka w'1991. Ageze mu Bubiligi yakomeza umuziki ku giti cye, abifatanya n'amasomo. Avuga ko muri icyo gihe cyose byarangiye akoze album 2 ubwo yari ari ku ishuri mu Bubiligi.
ahagarukiye mu Rwanda avuye kwiga mu Bubiligi. Hari Mukurarinda Bernard yakomeje gukora indirimbo zitandukanye zirimo izo kwamamaza, izo muri kiliziya n'iz'ama ekipe atandukanye, zirimo n'iyikipe y'igihugu yamenyekanye cyane Tsinda Batsinde. Nubwo yaririmbye indirimbo z'ama ekipe arimo Mukura Victory Sport, Rayon Sport, APR FC, Mukurarinda Bernard Are yari umufana ukomeye wa Kiyovu Sport, ikipe nayo yakoreye indirimbo nayikundwa n'abatari bake. Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko hari Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana, aho yararwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali. Ni byemejwe n'ibiro by'umuvugizi wa leta y'u Rwanda kuri uyu wa 4 Mata 2025 nk'uko itangazo ryashyizwe hanze ribigaragaza. Guverinoma y'u Rwanda yagize iti tubabajwe no gutangaza urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Bwana Hale Mukurarinda, akaba yitabye Imana aho yararwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal hazize guhagarara k'umutima. Yakomeje igira iti guverinoma y'u Rwanda yihanganishije umuryango we, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Amakuru y'urupfu rwa Hale Bernard Mukurarinda w'imyaka 55 yatangiye kuvugwa ku mugoroba wo kuwa gatanu, ndetse ku mbuga nkoranyambaga inshuti n'abakoranye na Ari Mukurarinda bakomeje kumusabira iruhuko ridashira. Kuwa 14 Ukuboza 2021 nibwo Hale Bernard Mukurarinda yagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma, ni nyuma yo kumara igihe akora ku mwanya w'umushinjacyaha n'umuvugizi w'ubushinjacyaha. Yize amashuri yisumbuye Rugunga nk'uko twagiye tubigarukaho, akurikizaho amashuri abanza 8 nyuma y'uko hari habayeho reforme, aza kujya kwiga amashuri yisumbuye y'i Rwamagana mu icungamutungo, hari byo economics imyaka 6. Muri Kamena mwaka w'1990 nibwo yasoje amashuri ye nk'uko twabigarutseho, abona buruse yo kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Ari Mukurarinda mbere y'uko akora mu bushinjacyaha yarasanzwe hari umuhanzi ndetse anareberera inyungu z'abahanzi. Kuwa 9 Kamena mwaka wa 2022 Hale Bernard Mukurarinda yanditse avuga ko uretse kuba ari umwe mu babarizwa mu myidagaduro ibizwe nka showbiz, ari umukunzi wakadasohoka w'igihe kirekire w'umupira w'amaguru. Yavuze ko ari uruhande rw'ubuzima bwe abantu benshi batari bazi. Avuga ko hashize igihe ashinze akademi k'abakinnyi b'umupira w'amaguru yise Tsinda Batsinde. Aba bana bose biga mu ishuri rya Esigasiza mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Mukurarinda avuga ko iyi kipe yayishinze irimo imana zikomeye. Mukurarinda avuga ko iyi kipe Mukurarinda icyo gihe yavugaga ko yashinze iyi kipe irimo impano zikomeye babikiye Abanyarwanda nangwa se ikipe y'igihugu Amavubi. Yavuze ko iyi kipe iherutse gutsinda College Islamic de Bugarama mu mikino ya nyuma ya Interscolaire, bakaba bazahagararira u Rwanda mu marushanwa ya FES izabera muri Tanzania muri Nzeri 2022. Ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye, Hale Bernard Mukurarinda yakinnye umupira umusifuzi wa Interscolaire Rwamagana aho yigaga. Rimwe na rimwe akaba umutoza iyo umutoza mukuru yabaga adahari. Kuva icyo gihe rero yakomeje gukurikirana umupira w'amaguru wo mu Rwanda nubwo n'uwo mu mahanga kugeza n'uyu munsi. Avuga ko bitumvikana ukuntu ama ekipe yo mu Rwanda ahora atsindwa kandi aba yashyize imbere politike yo gukinisha abanyamahanga. Ashimangira ko aha ariho yakuye igitekerezo cyo gushinga akademi k'umupira w'amaguru k'abana b'Abanyarwanda kugira ngo abe ari bo bategurwa. Ati
ikintu cyatumye noneho tunatekereza kuba twakora kuri iriya mushinga wa Academy igihe nazengurukaga mu Rwanda twirebeye mu bya muzika, nabonye ko dufite abana bafite impano nyinshi, abahungu n'abakobwa muri muzika zitandukanye, mu ndimi zitandukanye. Ndavuga nti byanze bikunze ubu no mu mupira niko bimeze, kandi koko niko twabisanze. Alain Mukurarinda avuga ko icyo gihe yavugaga ko gushinga iyi kipe yashingiye ku kuntu mu Buholandi aho yabaga n'umuryango we batoza abana umupira bakiri bato hashingiwe ku byiciro by'imyaka bya buri umwe. Urugero nk'ikipe y'abato bafite imyaka 2, 3, 5, 8 ndetse na 11, buri wese mu cyiciro cye, abahungu n'abakobwa. Ati ndavuga ibi ntibingibi nibyo bibura mu Rwanda, nibyo bibura gutegura abana bakiri bato. Akomeza ndetse yanakomeje avuga ko ubwo yagarukaga mu Rwanda yasanze hari itegeko ririho rirengera Academy, araryisunga mu gushinga iyi kipe. Yavuze ko yifashishije ubuyobozi kugira ngo aboneho iyi kipe izacumbikirwa naho kwigira, bituma ayijyana kuba i Rulindo. Amajonjora ya mbere mu turere dutandukanye tw'u Rwanda haboneka abakinnyi 60, haboneka abakinnyi 60 bahurira mu kibuga cya Saint Andre Nyamirambo. Hatorwamo 25 bagiye mu Academy, aba bose biga muri College Islamic de Bugaramba aho biga banacumbikiwe. Muri Gashyantare Werurwe Mata 2022 iyi kipe yitabiriye imikino ya interscolaire banatsinda ku rwego rw'akarere, bakomeza ku rwego rw'intara, naho baratsinda no ku rwego rw'igihugu. Umukuru mu bakinnyi b'Academy Tsinda Batsinde icyo gihe yari afite imyaka 19 y'amavuko, naho umuto muri bo yari afite imyaka 16 y'amavuko. Alain Mukurarinda avuga ko byateye ibi rero, yakomeje avuga ko byateye urujijo muri benshi ubwo batangiraga gukina iyi mikino, bagasanga bari gukina n'abakinnyi bafite hagati y'imyaka 20 na 23. Yavuze ko hari umukino bakinnye batsindwa ibitego 3 batsinda 2, ariko baza gusanga bakinnye n'ikipe yari irimo abantu biga muri kaminuza bashingiye ku makuru bahawe n'abaturage. Icyo gihe yakomeje avuga ko kuri we ashimishijwe no kubaha ikipe ye mu gihe cy'amezi 5 ayishinze yari imweretse umusaruro wa mbere ayitezeho. Akavuga ko nyuma batanze ikirego barajurira birangira iyo kipe itsinzwe. Ababyeyi b'abakinnyi nibo basinye amasezerano na Alain Bernard Mukurarinda kubera ko batujuje imyaka y'ubujurire. Avuga ko bashaka abakinnyi bagize umwuga, ari nayo mpamvu batangiye gutoza bakiri bato kugira ngo bazakurane urukundo rw'umupira. Alain Mukurarinda yakomeje avuga ko icyizere cy'uko u Rwanda ruzasubira mu mikino ya CHAN ashingiye ku buryo Amavubi ari kwitwara muri icyo gihe, ndetse ko ikipe yashinze ari kimwe mu bizafasha u Rwanda gusubira muri CHAN. Ati irakizanye icyizere cyo gusubira muri CHAN, ariko ntabwo aribo bazajyayo, baracyari bato. Nge ni icyizere kuri ikipe y'igihugu Amavubi. Ubwo yasozaga amarushanwa rero ya interscolaire, Minisitiri wa Siporo y'icyo gihe yari Aurore Munyangaju yasabye abayobozi baze federasiyo n'abatoza gukurikirana impano z'abana bari mu mashuri, kuko aribo bakinnyi b'ama ekipe y'igihugu na shampiyona b'ejo hazaza. Yasabye kandi uturere kurushaho gushyigikira siporo mu mashuri no gukorana n'abikorera bagashora imari yunganira ikanashyigikira siporo iyiteza imbere. Ndabashimiye kandi ari nako nkomeza kubabwira ngo Uwiteka akomeze kubantiriza impagarike n'ubugingo. Nitwa Pauline Obvious Atete, tuzakomeze kubana kuri iyi channel no mu bindi biganiro bizagenda bitambuka. Hanyuma twari turi kuganira ku bigwi n'amateka bya Alain Bernard Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda.